Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Diyo balsan dagiti agaramid kada kayo iti dakas. Diyo ilunod, dagiti mangilunod kada kayo. Dawaten nyo kitdi, a bendisyonan ida ti Diyos. Agsipod, ta idi ayaban na kayo ti Diyos, in karina, a bendisyonan na kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Dito yak sa langin masakupan ti solardatan niya kanago. Bakit? Iparadak pa lang ti kotse dito eh. Ha? Apay, Christian? Nalipatak matan nga inala jay Xerox copy ti plano ti balay ni Mr. Reyes. Plano ti balay. Ni, di mo't ko naman alpasyon ana ipatakder day jay. Wen, jay basement. Ngam ti may kadwa akad sa aran kan bubong na. Saan pa'y? Tamasapol nga ipakitak pa'y kini Mr. Reyes ti plano. Nung magustuhan na. Sige. Orayan ka nga ro dito'y lakay. Kaya't kumuta makita ti balay ngar aramiden nyo. Ni Ago day ta umay dito'y ayan tabakat. Ha? Oy! Nagkuna nga iparada yung tikot siyo dito ah. Ikatan nyo dito. Private day ito yung lugar. Sorry. Jack amo akas tagayam, Manong Ago. Apay, gaputawan lugan mi? Kasla kay asino nga umay agpara-parada iti lugan nyo dito ha? Ala, ikatan nyo! Ay, kunamot lang no asinon day jeng ago. Engineer ka? Ngam di na ka man la ibainan mo't lakay. Bayamon bakit? Naira na la siguro mat angad da parikot jay tao. Iso akas jay. No asino pa'y timakunaan na ikamkamang, iso pa'y tinatangsit. Nitan yan to pa'y amismo nga akin sa ni kway ti solar kat saan nga agtagtagari. Ni ago pa'y timangiparit? Ay, masurunak. Bayam. Amok ton ti aramidang inton maminsan. Jakon ulitan pa'y ti agparada iti solarda. Di ka la nagbain mat kini engineer, Ago. Basta latan inabog mo ida. Saan aga po ta engineer kat kabutang kon? Anya? Maan ano ayan no iparada dalaang tilugan da iti solar tayo. Kat awan mat timulam di ta amadadaal. Urepay! Masurunak amang kitkita iti lugan da. Gaputawan lugan ta. Idis-display dan ti lugan da dita. Ay sana mabalin? Ay nalakay. Una yan ayati kasta nga ugalim. Mangibabain kamit launa yan kadagiti ka aruba tayo. Sigurado, si kanto ti pagsasaritaan da. Isudakit diti awan babain na. Saan damat asular da ita? Gumapay pagparadaan da? Oh. Awan kas iti agpakumbabata, lakay. Oho. Nangrunakit isuda ti makuna nga addaan. Ang mga no isudan tumit laang ti makatulong kada tayo iti udi na. Diyos ko. Kidawak a bendisyonan ko man ni Ago a kaaroba mi. Ipay mo kumatitalnakan kapyakan ko na. Dawatak dagitoy. Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Rumuara ko diti simbahan. Mapanak matan iti construction site. Nitan niya nga asawa ni Ago ti masabat ko. Naimbag ta nakita kayo dito, engineer. May kakadimat agkararag? Wan, engineer. Kaya't ko nga ikararagan ti asawa, gapo iti ugali na. Nasayahat magta na panunot mo dayta, kapsat. Wan, awan kas iti kararagan tayo laangan ti asawam.
Agyaman ak engineer. Taoray kas di tinaramit ti asawakan ka. Nasaya at kay latakan ko na. Ay, mabainak pa yan, engineer. Di mon panunutan dayta, kabsat. Ti aramidam, di mo sardayan abagbagaan, kan ikarkararagan ti asawam. One engineer. Kasta ti aramida. Sa di no tinagapuan nyo itinam. Ha? Ije simbaan, tatang. Masapul ka no aditay liwayan ti makimisa. Apay, ado ayat bas basolyo. Takanayon kayo ang makimisa. Jak amu akan ni nanang. Ngem, nangag ko ada kayo tinagsarsaritaan daken ni Engineer Christian. Aniya. Ikarkararagan da kayo mat. Isu nga umay kayo kanumat makimisa, tatang. Aldaw ti Domingo italakay. Mapantayo mat makimisa Apay, agsara kayo manan ka ni engineer, iji simbaan. Ha? Anya maday tangay bagbagamon. Amangan mo't no kabit na kanday jay nga engineer Christian. Anya. Una yan ti kasta pa nagsasaong ako. No di mo kaya't ti makimisa. Isulaang ti ibagam. Saan kat akum kumpurmila di tanti sasawang kanya. Amo! Iso akanayon ka mapan iji simbaan. Tani Christian ting kasarsarakan ni jay. Nagalas at talaga ti ugalim ako. Panawan ka man laungan. Agsaga na kayo. Numamwak nga dalinulo ko nga aramidin nyo. Ay na, kunaklakit din na sa dino tinapnapan ng lani. Adda ka matlagayam dito eh. Wan nanang, birthday ngamin ni Tito Christian. Kasta ka di. Ala, umay kanta agawit ka na ko. Ur-urayin na ka ti amam. Itayak pumapay nga agawid. Ngem, kunamat da tita Susan kan Tito Christian amangan kami pay dito'y balayda. Kapsatan niya. May pagtimay ka. O may kayo, yantay manganin. Mangan kayo pa, isakbay nga agawid kayo. Wah, engineer. Di kay babayin, kabsat. Umay kayo kit din iti anak mo. Aday dyan ni bakat ko. Umay kayo. Ago, umay kan. Adda makan aparakan ka. Insangput mi. Nagapuan day ta makan. Ijay balay da engineer. Birthday na itangal daw. Isa anapan kami matan nakipangan kinilani nga anak ta Napan ka man gaya mo nakipangan. Ijayan the engineer. Ha? Ha? Iso ano maminsan? Kasla mamatiak nga da relasyon nyo adwa. Anya? Lapdan na kumaapo. Anya ka matanago. Tilay bagbagam matasaan anasayaat. Ay, di nakman laaw-laawan. Makatitilong ka. Kasano? Awan mati kinapudno dagiti bagbagam kanyak. Makaumakan! Kasano day to yun, sir? Agkurang ti danon tayo. Saan nga umanay apagugas ka dagiti kaldero kon plato ana usar? Tinasayat. Aramatan yung ti water pump. Mangala kayo iti danom iti karayan. Anya? Wen, alaam je hos, kan ti water pump. Anya? Mangala kayo iti danom iti karayan. Sige, sir. Lani, ingka man sumakdo ije bubunda engineer. Wan nanang, Oh, adoy ti galon anak ko. Sakdam je karambata yo tani awanen ti inuman tayo. o sige nanang, mapanakon. Ay na, imbaglakit din, talibre kami amin dito ang mapan sumakdo iti bubunda engineer. Ama sakupan ti dagada. Apay ngayon baon mo ti anak mo ang mapansumakdo iti bubunda engineer, ha? Nagrugit ti danom ijay. Gumatang tayo langan, ngam ti sumakdo kayo ijay. Anya, nagkunaan na rugit. Kat no adon tupay dagiti mapanagsak do ijay. Nagsasao ka mat ago. Kunamit la no adda kwartam apaggatang mo iti danom. Adda hos anak kawayat di kay. Isupay a disturbo di pagnanday ti house. Payman. Tagbatak man lagan day ti house.
Madam, kalat mo ito na nagawan man ng ti Danom. O sige, agi dali man nagkalatan rin eh. Siya kundi mapanmang kita itihos, ang mga nunaputod laang. O sige nga rod, madam. At daytan, natagbat kong tihos. Nagkunang amin nga, giwayat dalatan itihos dito pagnan. Adi da pa ibaga kanyak may nga muna. Ha? Ago! Anya tinarami ba itihos me? Tinagbat mo? Kasano? Kat bastos kayo akaroba? Ha? Adakla dito eh. Ngam diyo pa ipakadamat nga giwayat kayo itihos dito eh. Ah, Dinadaol mo tihos me! Bayadam dayta! Bayamon, bakit? Anya? Saan mo apabayadan ka ni Ago Jehos tayo a dinadaol na? Ririla ang dayta, no bilang. Ay, daytan tumot ngamin. Tadi mo amo ti bumalas. Iso amarmarwam dayjay nga Ago. Di mo balsan ti agaramid kan ka itidakas. Bakit? Di pa'y lakat nga ron makarma. Pangasim bakit? Di mo tutupan ti kas kini ako. Bayamon. Nukas tamot lang ti ugali yo. Nasaysaya at no di kay mutan o may agsak do iti danom iti bubon mi, mang Ago. ay katuwa na. Day talaga yam. Pagan ano mimit nga iti bubun nyaw. Nagrugit. Talaga alas ti ugali yo. Di yo amo ti makikaruba. Nakarkaro kayo pa ya. Kunamlan asino kayo. Idinto tagpapada tay la tao. Apay, adaya basol mi kan ka? Di ka man sumungbasungbat dita. Panawan na! Ang mga lumakabil ka. Nasakit tinakam ko iti dayjay nga Ago lakay. Kunakmet adimon tutupan dayjay a tao. Napan ka pa'y lang amin ni Jebalayda. Anya nga ita. Ngam sayang jay hos a dinadaol na. Awan mo't lang serbina kasarita ti kasken ko ana. Siya kumatininggan. Baybay amon ni Ago. Manipot ita. Tsak kayaten apalubusan pa'y nila ni nga anak ta mapan makiay-ayam ije balay ti karuba tayo. Ni, apay ko mga iparit mo. Kat sigod mat amapan makiay-ayam dit na ti anak ta. Bayam taaga-ayam da kadagiti pada na nga ubing. Ay saan? Tsak kayat! Agyan lang nito'y balay. Unay kamatan Ago. Iso asaan akon amapan makimismisa. Tanagalas ti sarsarita kada kami kini Christian. Sa ita, paritampay ti anak ta amapan makidupong kadagiti pada na nga ubing. O sige, Mang Ago, panawan kayo pa dito eh. Aguray ka. Agtugaw ka pa rin eh. Nakaduan na dito iterse na nga uminom. Anya? Maramdamakan nga gawin. Agkuyog ta na bumalase witi karayan. Sige Kasta nga ro doon taramidin ta, Mang Agaw. Nay, kitahan nyo ang Mang Agaw. Ang mga numat, nagkayo dito rangkay. Agad kayo kumamag na Tingag, dalag. Kabalag, timag na dito rantay. Sakay na galang. Mang Agaw! Diyos ko, natnago dito karayan ni Mang Agaw. Tulungan na kami! Tulong! Mang Agaw iti kotsay. O sige. Siya kung timangipan kini Ago iti ospital. O sige, sir. Mapan kay Jebalayda. Kat ibagam iti asawa na tinapasamak. Sige, sir. Ay, Diyos ko. Di mo kumabaybayan ni Ago. Dito ospital. Agyaman akta nakapuot kan Ago. Anya nga min tinararamid mo. Malagip kong tinapasamak bakat. Natnaga kitirang tayo. Hindi agawid kami kuman kini Rene. Juan, naimbaglakit din ta na ira na alimabas ni engineer. Iso tinangitarakan ka dito ospital. Kasta ka di. Mapan ko maiti ay anti kontrata na abalay. Iti agpukpukaw ni Rene anat nagkakano itirang tay. Anya. Iso nga imbes ang mapan iti papanan na. Intaray na kan dito ospital. Oh, Ago. Nasayata nakaawid kan. Kalpasan tipan na ka-ospital mo. Engineer. Kasi ti Diyos. Naimbaga na ka dagos. Kahit agyamanakan ka. Tas ikagayam tinangitaray kanya ki ospital. Awan anyaman na, Ago. Inaramid ko lang ti pagrabanga.
Ti tumulong iti pada ka tao. Kaya't maragsakan hak, tanay imbagang kan. Kinapudno na mababayin ako na yan ken ka, engineer. Pakawanan na ko kadagiti madi nga inararamid ko kada kayo. Kagurak ti mismo bagik. Tadakas dagiti inararamid ko iti kalabas. Awan ti pagdanagam. Napakawan kan. Agyaman hak, engineer. Ikarik, agbalbaliw akon. Manipod ita. Kanayo nga garamid ak iti naimbag. Maragsakan ak tanak amiris kan. Gapuday ta iti nakitak agaladyo, engineer. Malaksid adi adal kayo a tao. Kan makuna nga addan kayo. Nasaya at pa iti ugali kan panagpuspuso yo. Iswararamon kayo launay, apo engineer. Agyaman ak ago. Kat agyaman tamat iti Diyos. Gaputan na lawlawaganin ti panunot mo. Ti Diyos, ipaayan na tayo latta iti gundaway tayo nga agbaliw. Kat saan tayo kumasayangan day ta agundaway. Mabindisyonan met, tinasaya at atao, asaan ama nagibalas iti nakabasol ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.